Omukutandika gavumenti yekasindika obukaikuru rwenda za shiringi Uganda okweraho omukutandika district yahabera hari okumbeka embuga nkuru za district ejo obwati yakari yako kureberaho Kabunyangabo tieno norora district headquarter zaitu. In fact ito twine headquarter tukamara kuzita Bunyangabo mpya Kasese baitwezabo nubazimaziri baititu hano kitugondeza kukomera Yoweri Kaguta Museveni no kumuhereza Karuru obwakaba natwa district immediately natuhereza district startup fund akatwa miliyoni rwenda ezo kutandikisana. Kato Hussein hari chairman wa NRM habwa Bunyangabo nashobora ngo bwati district tunjiro buhumbi 15 oborecherire kwera amakaga abantu omutwaro gumwe nakashanjo nayongera ongu esente zemyoga ezirukwingana obukaikuru 812 ziyambira abantu 1025 abajiro mirimo y'ebyenkurakurana etari yemwe nemwe yantu gitandika twagatunga billions 15 ezitwera abantu omutwaro gumwe nakashanjo abamaziro ku benefiting bokole emyoga miliyoni 812 abantu 12 Neptano bazo kutunga sentezi. Arubajoro yobwegese district ya Bunyangabo etiro rutambo ruhango omukutunga amashomero aga seed school nkeri akatugunda secondary school oruhunduzi bwe obuhumbi bushatu no bucweka nkaga na mushanjo. Eji katugunda seed school nayo mbere turukubaliza erimugenda kuhwerekera kandi oburkwekaho uzagisanga ira harurengo rwa haiguru kuroranka eri somero Rikitini sande bamugombora hansi mu cyaro nikimanyi sango Kitini Yoweri Kaguta Museveni government yetu ya NRM kandi na Owenka president akozero mulimo mukoto twine katugunda seed school eriyo nehwa twine Nsura eriyo nehwa twine St John's eriyo neyembekwa twine Kiyombya ehoire abana basoma kandi abazene basemererwa ishemero eri ya Kibito secondary school naryo rwereire abeji abarukwingoro mu rukumi abarukurugombi cweke bya Rwenzori okutunga ebyo bwegese ebyo mutindo okugenda arora Kibito senior secondary school orole sazu ngeri kusana twine senior secondary school ehoire muno inabasomesa abarukumara kandi nabana in fact kusomesa abana ba Bunyangabo bonka nesomesa abana Bengi muno. Omubyamagara district ya Bunyangabo okwetorora amagomborora gayo 15 etungira amarwariro agorrengo rwa health center ya Kshatune ya kabiri 13 nkakibito health center ya kana erukutekatekwa kwija kuzibwo kushikibwa ahayirwariro rukuru rya district nekigenderwa cyo kubuturo mutindo gw'ebyamagara habwa abaturaje wekitine satira mwa amani maingi muno for example kakiyombe health center 3 hagitira mu amani abazali sabaito nibaikaraho abajanjabe nibaikaraho na abantu bejumbire nibakorera mu kurungi muno ukanora twine egombori 15 egombori 13 zine health center force health center 3 zine health center 3 and twine district health center 4 itwineho eiturukunihera ku elevatinga to district hospital ebyentambura nayo enshonga nkuru aha district habaseko bokunduza engude za Kibito town council nkorwo orukworekerera mbuga nkuru za district naturubata nutusaba kukahambuga hano za district wetati norora akakola sikaroho kandi ntunihera ngo president waliyo Niger ntusaba ngo akakola sikano keyongere kaikero nkabuwika kandi kongere katembe kakatugunda iruguru weitu engude zindi ezikozirwe zirukuruga Bunyangabo okoze mu district ezigiherereire nacho chwerere abaturaje ombyentambura n'ebyobushubuzi obo kwijoka role engude zikozeru sahazin road network itwin Kasese Bundebujo Ntoroko Kamwenge Hoima road Kampala road at least ati ntwanguhirwa tambuze ibintu byetu byona anshonga y'amashanyarazi ombyaro government eteireho power station 2 Nkarimi power station na Orio mini hydro power project ezibiri nitekatekwa kuhereza ebyaro nshanju na 2 okwetorora district kashimukana ara amashanyarazi agatumukusera kana gatumaziro kuwele ku byaro sangana musanju kujya kutunga amashanyarazi hano Bunyangabo so ntabwecho tuliyo tukora ka government ya NRM abaturaje ba Bunyangabo borekero kushemererwa no kusima government ahabwo gomyaho obusinje no buteka om district haganiza zinde tukwenda to protecting nka security iralione kaberimbe muno sazinu Uganda tubaire mu ntaro nyingi kuruga ntuhamba betolo musubana tuliyo tuzitera
zari kuhwa beto kizibu kisugaize nkagwenzoro region sugaize kizibu cha ADF ebi nebindi byinji biretirwe government ya NRM yatunga obusinguzi mu district ya Bunyangabo obwe abaturaje barukhaya ku barukwija kuhagira obwebembezi bwa NRM obwa hati na nyensya gasha kwa mate Isaac habwa Tayari West.